Kaypiñan programaykichis katikistakunaq rimayni urqunta q'asanta wasaparamuyku yapamanta. Dios ninchisqa chaytapuni munan husunqulla llapananchis ch'ullalla Diospa wawan hina kawsakunanchista. Hina kaqtinqa kunan p'unchawqa manan sapallaychu kasyani aswanpas compañeriwasunchis kaypiña kasyan Padre Olger. Buenos días, Padre, allillanchu. Buenos días, Panela Lillanchu y Menali Kakushankitis, no capis ratuya que visita Hina, muy ramusiani y Menali Kakushankitis Cancuna. Cosa, Padre, chejina kaqtinqa Turay Valentín, allillanchi maynayan. Kusa allimi kashana panay kunan qallarsunchia programanchista. Dios ninchis gracian manchura ruxunchis llapanchis maypiña chaypiña kaspapas nisunchista qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinata kachun Jesús. Yayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun. Qapaq kayniki nuqaykuman hamuchun. Munayniki ruwasqa kachun. Imayna hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas. Sapa p'unchaw t'antaykuta kunan quwayku, huchaykutari pampachawayku. Imayna nuqaykupas nuqaykuman huchallkukunata pampachayku hina. Amataq kachariwaykuchu wataqayman urmanaykupaq. Llalliyraq tukuy mana allinkunamanta qhaspichiwayku hinataq kachun Jesús. Chay hina kaqtinqa mañaykullasuntaq mamitanchis Virgen María amachayninta kay programanchispis sumaqta paypas nuqanchimanta mañay puwananchispaq nisunchistaq. Muchaykus kayki María Diospa gracia untas kankanki. Apunchis Diosmi qawan mikunamanta kullanami kanki. Uysaykimanta paqarimuq Jesús waykiri kullanantaqmi. A Santa María Diospa mama, nuqayku hucha sapakunapaq mañapuyayku. Kunan wañuyniku pachapipas hinataq kachun Jesús. Hinallataq kunan wataqa kasyanchis año jubileo 2025 chay hina qariki kay oración del jubileo nisqata mañaykusunchis llapanchis. Yayayku hanaq pachapi kaq Jesucristo wawaykis nuqaykuq wayqaykuq. Chawpinta iñiynikuta quwarankiku. Espíritu Santo antaq sunquykupi kaq hatun munakuytapas. Nuqaykupi kawsarichiy hatun suyakuyta. Qampa reynuyki hamunanpi suyakunaykupaq. Graciaykitaq t'ikrawachunku musuq kawsayman. Musuq willakuy muhu t'akaqkunata. Chayamuwachunkuta graciayki llapa runakunaman. Hinallataq pacha mamamanpas. Kay musuq hanaq pacha kay pacha suyakusqaykupi. Mana allinpa kallpan llallisqa kaqtintaq. Qampaq hatun kaynikita rikusaqku. Hucha pampachay wata, nuqaykupi kawsarichiwachunku suyakuyniyuq puriqkunapi. Hanaq pacha kayta munapayayta. Llapan kay pachantinmanta qaspichiqniyku. Kusikuyninta thaqkaynintawan wach'irichimuwayku. Hanmantaq Dios taytayku yupaychay kachun wiñay wiñaypaq hinataq kachun Jesús. Gloria yayapaq churipaq Espíritu Santopaqpas. Imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchkayniyuq pachakamanpas hinataq kachun Jesús. Qallanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun. Cosa chihina kaqtinqa ñataq kunanqa rikikanchis ña sexto domingo de Pascua. Imalla ruwasqanchis, hayk'aya ruwasqanchis ñataq kushkan wataman hinaña chiyamsianchis turaykuna ñañaykuna. Katikista masiykuna manaraq qallarishaspa ayinta chayqa riki napaykuyninchis kachun sapanka. Kay wayraman wasi rimanakunaq radio chawpinkunata riki maymunayta lluqsirimusianchis napaykuyninchis kachun. Radio La Salle Urubamba, hinallataq Radio Ausangate de Ocongate Tinque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Poder Huayna Cauri de Quispicanchi, Radio La Merced Señor de Huanca San Salvador, Radio Municipal de Ampares, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio La Soberana de Calca, Radio Municipal de Lares. Hinallataq napaykusunchis kay Arquidiócesis del Cusco, michiqninchista Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, hinallataq Monseñor Lizardo Estrada Herrera, paykunapaqpas sumaq marq'akuyñapaykuy kachu, paykunapas riki maymunayta kay Cusco llaqtanchismanta michiqninkuna kashanku, hinallataq riki llapallan decanaturakunapi, parroquianchiskunapi, padrinchiskunata, hinallataq hermanos seminaristas, diáconos qankunapaqpas sumaq napaykuy kachu, hermanas religiosas, sapanka congregacionkunapi kawsiankichis, qankunapaqpas sumaq napaykuy y catequistanchiskunapaqpas sapanka decanaturamanta. Chay hina kaqtinqa ñataq kunanqa riki kunan yapamanta kutirramuykuña kay programanchis catequistakunaq rimayniwan y chayqa riki imalla ruwasqanchis kasyan Turay Valentín imakunatan kunan fin de semanapi riki nuqanchis ruwayranchis hinallataq
imallataq Padre Olger noqanchis wankasillanta chayqa paypis watu rakamanchis paywanpis kushishqa sumaqta tinkurishasunchis kay programanchis catequistakunaq rimayninpi Turay Valentin imatachu kuna semanakunapi ruwaymuranki manachu ashlata willariwankikuman Ari panay kusa napaykuy kachun llapallaykichispaq kay tutaymantampi sumaqtarik taytanchispaq sutillampi puririkusunchis Santa Misamampis phawaylla tirasunchis wayqkuna panaykuna hina kaqtinqa nuqanchis riki siempre ruwamusharanchispuni kurshukunata umachapi kamsharanchis chaymantapis wayqkuna panaykuna kay jubileo de los catequistas aparikusharan kay 18 de mayo panay entonces munayta celebrayamuyku catequistakunapas hamurisqakun panay riki chayqa chaypi napaynakusharanchis hermanoskunawan munay kusikuypunin iglesianchis huk llapurinchis chayqa huñunaykuspanchis purinchis chayqa felicitaciones hermanos llapallaykichispaq entonces seguillasunchis chaynata manas nuqanchis catequistallapas kanqa huk killapis kallanqataq Santa Misa huk wayqinchikuna familiapaq kanqa no familiapaq kallanqata huk killapa sapan killapaq kashan panay kay misas jubilares ña pasaruña unqukunapaqpas chaymantapis ña pasaruña chay recién naciqkunapaqpas entonces anchina kashan profesorkunapaqpas hamunqaña aqnan kashan panay Kusta Turay Valentin ari chanimi nisqayki rikusqayki hinapis riki qaynap uncha domingo riki mincha kasyaranchiski catedral nisqapi riki aparikuran kay jubileo de los catequistas y chaypitaqmi riki maymunayta riki sumaqta puririyamusqaku catequistanchiskuna sapanka decanaturanta kay arquidiócesis del Cusco nisqamanta may kusikuywanmi paykunapas purimunku yañanchakunchis paykunapas tiempunkuta churarimunku wakinqa manapascha tiempukis alcaramarasunkichishchu pero ichaqa ama llakiychischu kasianmi riyachishqanchis hina santuarionchiskuna kasian sapanka decanaturapi churarisqa chaymanya puririsuma y kunankillaqa yaqaña riki junio killamanchi arushanchis chayqa kasiallantaq riki kay señor de Qoylluriti nisqa festividad hatun festividad y chaymanpas nuqanchis como peregrinación puririsuma y chaypitaq tarikamusuman kay indulgencia plenaria nisqata kunan wata riki jubileo 2025 asha chay hina kaqtinqa kaypiña kasianchis riki yaya Olger paypas riki maymunayta waturakamanchis programanchis catequistakunaq rimaynin paypas riki maymunayta imallatapas rimapay ruwasunchis astawan riki kay programanchis maykunamancha riki saldokunapas unapaykikunachu willakuykunachu chiyarichu Padre Olger muy buenos días qampaqmi kay programanchis catequistakunaq rimaynin Gracias panay noqapas kunanpunchay napaykuyta munayman que lamay nisqamanta parroquia comunidad kunamanta warki Poques, llapallayquista, hermanokuna catequistakuna kashankichis, munaytada seguramente purishankichis, ñawpaqma aparishankichis, Diospa palabra antanimaykichis qankunatapas hinallata napaykuyma que San Salvador nisqamanta umachurko terakanchik kaykunapas catequistakunata qankunapas munaytaya purichis Kusa Padre Olger allimichi napaykuykuna yanchiwaman nuqaykupas kallpanchakuykuy más que todo campo catequistanchiskuna aquí programanchistaqa uyarimanchis domingo a domingo imaraykuchis qhichwasiymanchis lluqsiri y pronto taqcha nuqanchis lluqsirimashalla suntaq wakin waq radiokunapipas y astawan nuqanchis ki programanchis umaykunamaraq chiyarinanchispaq Turay Valentin imatawanchu mat'ipaywaq Ari panay nuqapas riki invitarikuyman siempre kay taytanchispaq simenta uyarinanchis kaman nuevo papata kashanchayqa siempre papa León 14 uyarisisumanpuni Facebookpi kashan riki a veces millita rimamunku panay redes sociales ujunkunata huk niraykunata rimachimushanku papata mimanata presidentanchitapis k'amiyachimushanku ima chayqa mana chayqa allinchu kama ashwanpas nuqa nikchisman siempre kashanmi página oficial kay Vaticanomanta no Vaticano News nishan hinataq así prensa anchakunata mashkarisunchis a la vista pukachawan kashan entonces anchallata nuqanchis qhawasun masta confiakusuma porque si no mimanata chinatachu papar k'amipaku nispapas uyarisuma riki chayqa siempre uyarisumapuni imarayku porque payya umanchis kashan líderninchis kashan chayqa pay nisqanman hina nuqanchaspas iglesia purinansma kanchis nuqanchis sectachu imachu chayqa mana comunllata nuqanchis rimarusumapastaqchu chayrayku invitación kashan panay naspa kunanqa taykiwancha alabanzawan haykurisuma Ari kusa Turay Valentin kusa allimpuni chips yuyarichuwasqaykiku ari chay hina kaqtinqa hakuya Dios ninchispa munay takikunata uyaririsunchis kaypiña Dios yupaychana taki
guspanchis. Kay sumak Dios yupay chay takikunawan Hatuna payuñico para los catequistas de Chayabamba. Hermano Isidro Puma, siempre con tu programa adelante. Y a todos mis hermanos catequistas, siempre para adelante, Nunca para atrás, siempre para adelante. nunca para atrás. ¡Eso! Estuchusu, calpanchaguas, son chis, monacuchis, son conchis, picasian, haces el espíritu, ya na paseo guanchis, se le puso un cuyo, cuya paya cuiwan. Santo espíritu, ya na paseo guanchis, se le puso un cuyo, cuya paya cuiwan. Garçon conten, car yo ya ya te chuso, Dios la mayo payasian chis, amay matapas, ruway chis chunga, ayen nilay, kichis tamas kaspan. Amay matapas, ruway chis chunga, ayen nilay, kichis tamas kaspan. Ama katun chaku son chunga, asman paskucho yay kusipan, aruna masikita monakuy, Dios ninchis tamanchakuy. Ama katun chaku son chunga, asman paskucho yay kusipan, aruna masikita monakuy, Dios ninchis tamanchakuy. Palmas y palmas, Solo para Cristo, palmas y palmas, solo para Cristo, cantos y cantos, solo para Cristo, vueltas y vueltas. solo para Cristo. ¡Eso! Saludamos a Celestino Cuno Anco, a la señora Elena Mesa, a Bonifacia, a su esposo Florentino, a la hermana Lorenza, a su esposo Zenobio, a la hermana Andrea, a su esposo Pedro Pucusi. Con ganas, hermanos. Eso, eso, eso. Hermano Domingo Cuno, hermana Saturnina, por cuerpo y milpata. Bailando, bailando, saltando, saltando, bailando, bailando, saltando, saltando. Kusa waykikuna panaykuna munayta Dios baja alabanzanta uyarirunchis wakinkunaq tusuyuranku bascha panay no kanchis qalapun tusuyuruyku chinapune waykuna panaykuna kusisqa Pascua timpupi kashanchis yastañan no kanchis pas Pentecostes maña chayrunchis huk domingo chilaña hap'irushawanchis panay chayqa kunanqa Diosninchispaq simintañataq ñawinchayrusunchis urquramuychis Bibliakis waykuna panaykuna wakinkunaq mana Biblia llantin kunankama catolicuna mana Biblia llantin kashanku rantirukusunchis waykuna panaykuna hina kaqtinqa kichayrusunchis San Juan capítulo 14 versículo 23 hasta 29 anchichata panay amajina ñawinchayrapayku Diosninchispaq simintan. Kusaturay Valentín hinakajtinqa llapallanchis maquilla uyarikamusunchis wakinqa Biblianchista qatipamusllasuntaq. Kaymi Evangelio San Juanpa qillqasqan willarikuy. Qampaq gloria kachun taytallay. Hinan Jesusqa payta nirqan: pipas munakuaqniqa simitan kasukunqa. Yayaytaq payta munakunqa. Paymantan hamusaqku. Hinaspan paywan tiyasaqku. Mana munakuaqniqa manan simikunata kasukunchu. Uyarisqaykichis simiqa manan ñuqaqchu.
aswanpas kachamuaqni yayaqmi. Chaykunataqa nishaykichis kankunawan kashaspaymi. Ichaqa kallpanchaq Santo Espiritutan yaya sutipi kachamusqa paymi tukuy imaymanata yachachisunkichis, yuyarichisunkichistaqmi tukuy imakunatachus kankunaman nisqaytapas. Thaqkaytan qoykichis, thaqkaynitan saqaykichis. Manan runakunaqa qusqanta hinachu chaytaqa qoykichis. Ama sunquychispi muspaychischu, amataq manchapakuychispaschu. Uyariwarqankichisñan, risaqmi hinaspan qankunaman kutimusaq nispa nisqayta. Munakuwaspaykichesqa k'uchukuwaqchismi yayaman risaq nisqaymantaqa. Yayaqa nuqamantan aswan kuraqmi. Kunanmi chayta nishaykichis manaraq chaykuna sucedishaqtin, chaykuna juntakuqtin iñinaykichispaq. Kaymi taytanchispa rimarisqan simi. Qampaq gloria kachun Apu Jesucristo. Chay hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna maymunayta ñawinchamusharanchis kay Evangelio San Juan capítulo 14 versículo 23 hasta el 29 nisqatariki maymunayta nuqanchis ñawinchamunchis Diosninchikpa siminta. Ari tapukuy kanmanmi Turay Valentín qayna hora kaq domingo nuqanchis yacharisharanchis ima Evangelio mantan. Ari panay anchipi nuqanchis yacharimusharanchis Evangelio de Juan manta hinaspan chaypi taytanchis nawasharanchis nuqan qoykichis musuq kamachikuyta nispa munanakuychis imanata nuqapas munakuraykichis aqnata munanakuychis nispa munanakunanchis llapanchis anchimanta rimasharanchis kunantaqmi taytanchis nishawanchis reposaqmi nispa imarayku porque ñaya Pentecostés chayaramushaña huk domingo ñaya Ascensión gashan 1 de junio 8 de junio tajam gashan que Pentecostés Taytanchis Señor Espíritu Santo hamunan, ¿no? Entonces anchipen vierson suerkuna panaykuna entonces anchi contexto ben kashan spanay kay evangelio munay trema pa chawanchis nuqaqa reposaqñan nispan chawanchis taytanchis. Kusa Turay Valentín maymunayta riki kay evangelio nuqanchikkunanqa niwashanchishña. Aman llakikunkichishchu nuqaqa ripusaqñan nispa pero ichaqa pitachak hunan saqwasunchis sapallanchishchu kay suman khuyaylla imaynacha kasunmanpas. Padre Olger nuqayku tapuykikuman o matachu mat'ipaywankikuman chikanta astawanaki evangelio ñawinchamusqanchismanta. Hinataya chaqaqta panay taytanchis munayta que anterior domingo nisqata munayta rimapaywasharanchis que imena noqanchispas taytanchista munakunanchis y noqanchis pura imenata munakunanchis noqanchis pura munayta purinanchispaq hinataya kunan domingopas munayta astawanraqcha matipaywasunchis que enseñanzakunawan munayta taytanchis allin runa kananchispaq munaykusqa purikunanchispaq chaytakunaya noqanchispas sonqanchikuma munayta mast'arisunchayqa ñawpaq maya noqanchispa huk iñiq nisqa yapi purisunchis. Kusa Padre Olger ari qayna hora domingo nuqanchis ñawincharanchis Evangelio San Juan llamantataq karan pero ichaqa yacharichuanchis munanakuychis qankuna pura imayna nuqa munakuraykichis. Ari imay kuti nuqanchis nisuman hina kay evangeliokunaqa manaya ahna aqllasqa kashan comuntachu aswanpas según imaynan Jesús taytanchis tiempumpi pay ruwarirqan kayta tiempoman hinalla kashanok qayna cuaresma punchawkunapiqa yuyariranchis Jesús taytanchispa imayna muchushasqanta no Semana Santapipas mayta ñak'arirqa nuqanchirayku chayta yuyariranchis chaymanta hamun Pascua ña kawsarimpuña y kunanqa nuqanchiswan kushka purisharan pero ichaqa kunanqa ripuytaña munashan hanaq pachaman ña niwashanchisña kunanqa nuqaqa ripusaqmi pero ichaqa saqsaykichismi
Huk yanapaqnikichista manan sapallaykichis kankichis kallpanchaqnikichis saqsaqmi nispa y chaytaqmi kanqa Espíritu Santo hamuynin kallanqataq y nisharanriki turanchis Valentín la fiesta de Pentecostés. Pentecostespqa Espíritu Santo hamuynin kallanqataq y chaykunata noqanchis iglesianchis ujupipas yacharinanchis como cristianos católicos hinallataq iñaq masiykuna llapallaykichis. Chay hina kaqtinqa imatawanchu turay Valentín mat'ipaywaqpas. Ari nishawanchis mi qayllanmantaqa taytanchis Señor Jesús nishawanchis sichus munakuanchis chayqa waqaychankichis simita nispa sichus mana munakuanchis chayqa manacha nispa aqnata nishan taytanchispaq siminchimantataq nishan nuqan nisqayki hinapas riki nuqan ripusaq hinaspa Espíritu Santota kachamusaqku nispa paymi yachasunkichis yuyarichisunkichis llapanta nispa nishawanchis chaymantapas nishallantaq nuqan qusaykichis nuqan quykichis thaq kayta thaq kawsayta manan mundo qusqan hinatachu huk rato hay veces kusirirguns man anchimanchu referiku ashwanpas riki taytanchisqa quwanchis kay thaq kayta wiñaypaq thaq kawita Dios man purinchis Santa Misaman purinchis huk niray thaq kaya entonces anchita quwasunchis taytanchis ama manchakuychis nishawanchis ama manchakuychis nishawanchis entonces hay veces nuqan sentikusumaya kunanpas manapas taytanchis kashanchis aqna hay veces sentikun runakuna kunapunchikunapas chitaqs riki mana creenkuchu mana iglesiamas purinkuchu mana imatapas ruwayta munankuchu iglesiapaq porque en sí paykuna dudashanku apanay entonces dudashanku imanapas paykuna Dios kanmanchu hina purikapshanku huchatapas imapas ruwakunku aqna libre imatapas ruwakunku runatapas wañuyrachinku mana imapas pasanchu no entonces anchimi kashan anchina duda hina entonces nuqanchis mana dudananchikchu ashwanpas Espíritu Santo nuqanchis kashan kay pachapi entonces paymi acompañashawanchis chitan taytanchis nishawanchis paymi acompañasunkichis paymi yuyarichisunkichis manan sapallaykichis kashankichis nispa sichus qankuna munakuankichis chayqa repusaq niqtiqa kusirikuwaqchismi nispa nishanpas kunanqa kay Diospaq alabanzankunawanñataq chawapinarishunman panay chaymantataq taytanchis minta munayta yuyaymanamusunchis Akusta turay Valentín allinpunin chaninpunin nuqaykutapas riki yuyarichinakunchis catequista pura hinaqa y chaymantacha kunan riki Dios yupaychanaq takin qhipamanta astawan nuqayku mas t'irimshasaqku t'aqwirimshasaqku kay Santo Evangelio imata nuqanchista kunan domingo yacharichiwasunman hinachu chamanachu Padre Olger Hinampanay munayta noqanchispas que alabanza takiwan munayta noqanchispas Dios tayao yarinchis palabranta chay takipipas munayta kusirikusunchis. Kusa kay piñan kay programa kichis catequistakunaq rimaynin. Hatunpas huchuypas reqsiyukusunchis chayqaq michiqninchista kay salmos
chipiña Dios yupaychana taki kasiaran y chay takikunawan kallpanchanchis llapallañ llaqtakunatapas catequista masinchikkunatapas kaylarupi maylarupi k'uchunmanta k'uchunkaman apaykuspa en especial riki Libitaca provincia de Chumbivilcas chaymanta riki diócesis de Sicuani paykunapas riki munayta uyarimasianchis qankunapas sumaq napaykuykachu kallpalla huklla puririsunchis iglesia hina kallpanchakuychis qankunapas ari maymunayta nuqanchis yacharimsharanchis ñawinchamusharanchis kay Evangelio San Juan capítulo 14 versículo 23 al 29 niskata ari yacharichuanchis kunan imanakunata huk kanman Dios tapuni munakuyta no imayna nuqanchis riki pampachanchis chayqa Diostas munakusunman chayta yachallasunta segundo kama ima Espíritu Santo kallpanchaqninchis mana sapallanchis kasunchis aswanpas Espíritu Santo sakwasianchis taytanchis Señor Jesús kinsa kaqtaq kanman nuqanchispi Jesucristo taytanchis quwashanchis thaqkayta no nuqan qoykichis thaqkayta nispa niwashallanchis La Paz anchikunan kashan yachari y chay hinaqa hakuya qatipasunchis mat'iparisunchis Padre Olger yacharichiwayku astawan imaymanakunata nuqayku catequista kayniykupi cristiano kayniykupi iñiyniykuta astawan wiñarichinaykupaq Gracias panay hinayataja munayta Dios pa palabranta más talispa y yakuranchis nya que evangelio nisqata San Juan munayta más taliwaranchis kunan domingo día del Señor día de la familia nisqayan no canchispas munayta celebranchis aprovechando kunan domingo día del Señor nisqakan familia wan no canchispas purinanchis misama alistay kunanchis rinanchispa participananchis munayta que evangelio nisqapia San Juan chekami panay rimapawayaseranchis imena no canchis taytanchista munakunanchis a veces que mandamiento kunata yarispaya primer mandamiento nisqapi amar a Dios sobre todas las cosas nisqata a veces con carinchis imakunata no canchis munakunchis a veces más prioridad de repente trabajo o circunstancia kuna kasia hasta walla quita a veces tarinchis imemana kan son con su jupi familianchis qawarinchis pero taytanchis primer lugar rimapaywasanchis que imenatan no canchis man taytanchis munakunchis de repente es mana son con su mat qawarikunchis sino o qawallat qawarinchis mana ya alintachu purikusonchis mea taytanchis kunan punchi rimapaywanchis primer lugar son qoyawan nisqaya taytanchis qawarikunchis imenata hatun bendición kunata chaskinchis apapunchi a veces señora qawanchis qawanchis wawakunata qawarinchis hatun bendición chaskinchis taytanchismanta mana solamente chaskillachu taytanchis rimapaywanchis no qanchispas iñihina wawakuna hina no qanchispas hatunta mas talinanchis imena recompensaita chayta no qanchispas kanan son conchukumanta chayta wayqipanaykunan no qanchispas ini nisqayapi o familia nisqayapi wawa hina puri chanchis kuska wayqipanaykunana hina no qanchispas taytanchismanta ya gracias yachananchis qoyta y me manda bendición manta a veces llankana manta salud ninchismanta a veces me manda circunstancia kunapi no canchis vidanchispis kan chaycha kunata manta ya no canchispas y me natan gracias tokananchis taytanchisma palabranta uyarikuspa chay primer lugar que evangelio nisqamanta más tariwanchis tayachananchis taytanchismanta palabranta uyarikuyta y me nata uyarikushanchis mandamiento con la manta, sacramento con la manta, causarikuspa, munayta, chaykunaya no canchispas, yuyay mahapispa, taytanchis manta no canchispas yachashanchis, y me munanakuspa, yachananchis perdonakuita no canchispas, a veces no canchispas, no kaya kawarikunchis chega, mana alinchu, si no canchispas, runamasinchkunata, y me mana familianchu hupi compartinchis, causarikunchis, chaykunata ya no canchispas yanapakuspa, alinta más tarizonchis. Chitaya gina hermano Valentín, de repente que primer punto nisqamanta que enseñanza nisqamanta hasta ahora más tiripaj. Ari padre munaitan anki primer nesumani que munakuimanta nishawansrik castellano remaicha vertinata nesqa si alguno me ama guardará mis palabras y mi padre le amará y vendremos a él haremos morada en él. Chichape munaita nunca me gustaban padre chipe porque Wakaychans, o sea, judío gunapstrik, human comandabon, Wakaychak, padre, Yeshanstrik, siempre judío gunaps, y Maray conocans, Wakaychans, Maliansmant, padre nuestro taps, Yaekutaps, Yacharons, no cans, Maliansmant, Wakaychansia,
Entonces senda no canches pas que hay mandamiento kuntaps kah chunkantenta waqaycharonchis o imataps waqaycharonchis seminta no hojnes pak ni sumanjarek Dios pak que Dios pak palabran que Biblia taps kah no cans waqaycharo sonman o sea iminto waqaycharo sonman o sea son conjes monaco sonman apakachaku sonman Biblia está ley ku sonman sapunche vamos con un comparte sonman wakin kuna khilchelan Biblia ngops cosikone porque a la vista utilizan no mana utilizan que limpio la gashan bast ot rata ema hukuchema kotorapo ema se khnereña gashan mana monaco chanjes ta etanjes chipna chavanjes sichus monaco cheka waqaychankan semita nespa entonces wakuna panaykuna taytanjes pas cheiruna kunatas monaco nespa hinaspa payman hamuyku nespa paypin tiayku noqayku nespa imarayku chita nishavas porque a la vista lan runa santa misa man purin Dios precisamente monaco cheqa practican cheqa mana o sea leillanchu no practican cheqa munay son corona kan monak runa kusikuy runa daps runa masinaps yana paren Dios precisamente ya chan ser de verdad no sé imacha cambia con ellos pas ni pone parte Dios precisamente cambiaban se pone ajna pichari cambiaban ser monay runa kans no a la vista repara con che si semana cristiano si semana Dios precisamente ya chan mana purinchi iglesia mana contagias cosas llega ma a la vista ya que milli grosería con otra maripon richengues rica que maluna o con una blanca con a veces blanca muy que grosería con otra milli amea banco y más no cada mana respeto cancho o sea mana respeto imagina basta que con una baja normal ya che grosería remai con abscas padre entonces anji imaginan entendí man padre que ta chicandaps avanzons padre anki que pachamama padre imagina Alimikusa hina chakami que yachachikui munei daitanchka hasta wala matir pasuns que chemanta rima pewasianchis que Espíritu Santo niskamanta ni wasianchis yarchisunkichis que Espíritu Santo kankunata y menata yachachiraikichis muneita purinaikichis panespa a veces no kanchisqa con caponch y memana situación kunapi purispa a veces que realidad es cruda, difícil, es vida chispos, familia chispapis, mana teitan se mando yarika punchis ñacho, con caponchis. A veces me mana dificultad campi, chuaño rompas, familia su jup, cherami teitan chis, macho y conchis, cherami tapuconchis, y me mana que situación con cherami, de aquí can. Pero a veces no canchis gozan, si me mana situación con cada semana teitan se mando yari conchis. Che mi taitan rima paiwasianchis que Espíritu Santo jamonka yuyarichinaykispa kankunata y menata yachachiraykichis munayta purinaykispa nispa y no kanchispas imata yuyarinanchis taitanchis niwasianchis kankuna hatun ñankan y memana kan kankunapapas chayta yuyarichis y menata yuyachiwaranchis que Espíritu Santo que chaqaqmi que mandamiento kunamanta y mena teitanchis runa masinchkunata de repente que necesitan escape que milagro hatun ruairan runa masinchkunata paykunawan pas teitanchis yachachiwanchis y mena no kanchispas chayta ruananchis man teitanchis ya munayta matipawanchis son conchukupi hermano Valentín rimasiaran chaqaqmi mana solamente reqsillachu que palabra taqa mana solamente yachayllachu que mandamiento kunaka sino cumplir con cada mandamiento con nada. A veces ya yachachihuacharanch que Santiago nisjata y yachachihuay que inigniquita obra guanispa. No canchispa mano solamente inigniachu. Canchis ya payan sino no canchispas ni obra acción niscawan robananch. Mana solamente remaillachu que perdona y mantapas, mana solamente remaillachu que amar entre nosotros niscayachu y mena teitan ya no canchistapas munete a son con manta o comanta, peipas yapanchista que cruz pichacatas pacara no cansu chancunaba. Chete teitanchia yuachiwanchis no canchispas muneita cheta yuarispa purinanchis. Que Espíritu Santo ka munaita ya que sabiduría, inteligencia y me manadon kunakan mas tariwanch no canchispa. No canchispas, cheta yuarispa ya ñaupama purisunchis. Che mi yachi niwasianchis que kelkapi. Que Espíritu Santo ka kankunata yuyachisunkichis y ñaupama purichisunkichis nispa. No canchispas cheta ya yuyarispa runa iñejinisqa ya purisunchis. De repente hermana Rosemary y machetapas ya peikuita munasian que yachachiwanchis. Kusa padre Olger añanchakuyki arika yachaykuna mayta noqayku hallpancharikuyku
Ari Espíritu Santo no canchis pascasian imaina riquiñan ninchis ta k'anchariq como guía y chaymanta kuyapayaq ninchis pay kallpanchaq ninchis. El Espíritu Santo es como guía y consolador. No canchis mami Jesús taytanchis kachamuasunchis o prometiwanchis Espíritu Santo tan no apachimusaykichis. Paymi llapanta yuyachisunkichis yachachisunkichistaq imaymanata ruwasqaytapas yuyarichisunkichis nispa. Y chaymi riki nuqanchikqa kay kawsayninchispiqa Espíritu Santo nuqanchispiqa aktuwan puri no ruwachiwanchis nuqanchista iñiq kasqanchisrayku no. Imaynata nisuma a veces nuqanchis kanchis kay wayna sipas kayninchispi o nisumapas hina katkista kayninchispipas pisimchakuyman haykuyta munanchis. O imatapas saqirita munanchis Jesusman rishaspa o saqipuyta munanchis kaypiqa tiempo perdima yanqama rini imata chaypi quwanku mana imatapas gananichu nispa katikista kaypipas no. Pero ichaqa kanmi huk rato anki retiro espiritual nisumanpas o jornadas espirituales curso de catequesis chaypi riki pin wahawanchis Jesucristo taytanchis pero ichaqa piqpa kallpanchasqan purimunchis Espíritu Santo kallpanchasqa y Espíritu Santo kallpanchasqan nuqanchis chikallantapas wasinchispipas o kurshumaña jornadamaña rispanchispas esforzarikunchis kay Santa Bibliallatapas Diospas simillantapas t'aqwirita ñawincharita y chayta yacharinchis no yuyarichiwanchis chaypi y yuyanchis imaymana yachachikuyninkunata kay Diospas siminpipas y chayrayku nuqanchisqa mana nuqanchis aqna pisinchasqachus sentikunanchis aswanpas kallpanchasqa porque Espíritu Santo nuqanchispaqqa huk kallpanchaqninchis kashan Jesucristo taytanchis prometiwashanchis chayta no. Chaychakaman chay yapayni astawan Padre yacharisunchis hinallataq Turay Valentin kay kimsa kaq nisqaman haykuysuman kay Jesucristo taytanchis niwanchis thaqkaytan quykichis thaqkayniytataqmi saqiykichis nispa y chayqa maymunayta nuqanchista yachachiwanchis no. Es que kay pacha kawsayninchispiqa imaymanaman k'ashkakusunmanmi kanmanmi carrunchis kanmanmi wasinchis kanmanmi imaymananchis allin chayqa felicidad tiyakusunman pero thaqkayta tarunchis chaypi pero ichaqa imapas qunqaylla suceden carropas t'aqtirukunman otaqchis wasinchis thuñiruman otaqchis pipas wasimi nispa niruwasunman otaqchis qullqinchistapas warapasunman otaqchis fracasunman haykupusunman pero chay thaqqa tukurakapun chayllapi pero Señor Jesús ninchispa thaqkaynin quwasqanchisqa aswan nishu mana tukukuyniyuq y chayta nuqanchis mashkhananchis chaymi riki chay thaqkayqa mana kay pacha thaqkaywanchu comparakun sino chay thaqkay quwasqanchisqa aswan más allin thaqpuyniya chiqay thaqkay anchitan kay yacharichiwanchis y tawa kaqtaq yacharichiwashillashanchistaq que Jesucristo taytanchis hanaq pachaman ripushanña y chaypi niwashanchis kay kusikuyta qhawarichiwashanchis ama llakuychischu ña Espíritu Santo saqikichisña y thaqkaytapas quykichistaqmi pero ichaqa hanaq pachaman ripusaq y chaypitaq nuqa sumaqta preparamusaq huk kusi kawsayta huk sumaq wasita qankunaqpaqpas nispa y chaywan nuqanchis kusirikunanchis imaraykuchus Jesucristo taytanchis ña ripushanña imatacha kay pachapi nuqanchis ruwanan karan qhawarichiwananchis karan chayta juntaspa ña ripurishanña hanaq pachaman yayanpa ladunman no Dios yayaq ladunman aswan y chaymantataq Espíritu Santota nuqanchisman kachamasunchis no. Entonces kayniypiqa llapanta resumiypiqa nisunman Jesucristo taytanchista nuqanchis uyarinanchis kasukunanchis munakuywan chay niwasqanchista chaymanta Espíritu Santo nuqanchispa kallpanchaqninchis kanqa yuyarichiwasunpuni Señor Jesusmanta y chaymanta kay thaqkayqa kasyan kay thaqkayqa aswanpas Jesucristo taytanchispa más allin kay pacha thaqkay kasqanmantaqa no y chaymantataq kusikunanchis porque Jesús taytanchis hanaq pachaman ripuspa nuqanchisrayku imaymanata ruwarispa y nuqanchisman espiritualmente kallpachawananchispaq imaymanata ruwarirqa Inchaqami que thaq kawsaymanta munayta nuqanchismanta pachaya qallarina nuqanchis uhupi thaq kawsay kawsarina a veces nuqanchispas imaymana situación kunapi tarikunchis manan thaq kawsaypichu kawsarikunchis
asun manchakuspa, asun preocupasqa, asun imemana circunstancia kunapi kawsakunchis, noqanchis ujupi thaq kawsay kanqachaqa, chaytapas mas t'arisunchis runa masinchikkunata, noqanchis qhawarinchis familianchis ujupipas, a veces mana thaq kawsay kanchu, noqanchis pura chiqninakunchis, maqanakunchis, noqanchis pura qhawanakawshanchis, imanatan taytanchis yachachiwashanchis thaq kawsayta qusaykichis qankunaman nispa niwa rimapaywashanchis, chaytaya noqanchispas mas khananchis, mañakunanchis, primer lugar rimarsiarani nisirani thaq kawsay noqanchis ujupi. Amana que angustiakuna y mana situación kunapi, sino taytanchis confianza kana, y chaytaya noqanchis transmitisunchis yachachisunchis familianchis ujupi wawakunata, wayqinpanakuna mana allintachu a veces tiyanchis, maqanakushanchis, chiqninakushanchis, imanatan taytanchis rimapaywasanchis thaq kawsaymanta, chaymanta comunidad ninchis ujupi pas, a veces indicanchis imana kan, noqanchis pura mana chay thaq kawsaytachu mas kanchis, asu que división, que indiferencia kunata, chaykunata asu mas kashanchis noqanchis, chay taytanchis mas t'ipaywasanchis, yachachiwasanchis, chay thaq kawsaymanta, chayta wayqipanaykuna noqanchispas ya que evangelio tukuypiña rimapaywasanchis que manchakuymanta, hayk'atan noqanchispas manchakunchis runa masinchikkunata rimayta taytanchismanta, yachishanchis uyarishanchis que bautizunchimanta chaskiranchis, que profeta, sacerdote y rey chaytan chaskiranchis, noqanchis qunqapunchis, manchakunchis taytanchismanta rimayta, chaytanchis rimapawashanchis, qankuna que avergonzakunkisqa noqamanchaqa noqapas avergonzakusqa qankunamanta rimapaywasanchis, chayta wayqipanaykuna catequistakuna uyarishankischu animakuychis, taytanchismanta rimayqa munay sumaq, pero noqanchispas familia son con su munayta purikusunchis, ama manchakusunchis. San Juan Pablo II rimasiaraña ama manchakuykichu, taytanchista contemplaychis rimapaywasaranchis, chaytaya noqanchispas taytanchismanta rimaspaqa hatun bendición tan chaskisunchis, hatun gracia nisqata chaskiykusunchis, chaytaya wayqipanaykuna ama manchakusunchis, hasta munayta kallpata hapisunchis, kallpata son con su human haykuchunchis ñawpa mami purisunchis munayta. Gracias wayqipanay kuna noqanchikpas munayta chay fuerza kallpa kachu y chaytaya kachu noqanchispaqpas. Kusa Padre Olger kusikunin kay kallpanchaykunata noqaykuman quriwankiku, chay hina kaqtinqa hakuya que Dios yupaychana takiwan astawan noqanchispas kallpancharisunchis, noqanchis catequista pura hinallataq riki iñaq masinchiskuna k'uchunmanta k'uchunkaman napaykuykunapas kachu, y chaymantataq kunan kinsa qutiramusaqku que Dios yupaychana takiq qhipanta, chaypi mink'akuykunapas lluqsiramusyanqa. Kaypi ñan programaykichis catequistakuna rimayni urqunta q'asanta qankunasrayku wasapamushayku. Saludamos a todos los conductores de la radio San Pedro de Andahuaylas, a los hermanos Fidel Liguía, Julián Vargas, Manuel Junco, Efraín Alarcón, Eddie Laura, Antenor Cuaresma. Ay, Virgencita, Madre querida, Maitata, Ñuhaya Irisa. Ay, Virgencita, Madre querida, Maitata, Ñuhaya Irisa. Manas pita, manas villanitu, Wahanya pita, Purimunyasa. Manas pita,
chaypiña ñariki Dios yupaychana takipas maymunayta mishk'illaña taytanchispaq kay mensajekuna kitaykunaq chawpinpipas maytaya nuqanchis animarikunchis kallpancharikunchis nuqanchis pura chayhina kaqtinqa ari nuqaykupas riki ripunayku pasanayku asariki patamañan chiyaramushayku ripuychis España nimuashanku pero ichaqa ama yachinallachu ripusaku asmamas nuqaykupas haqriyta munaykiku yachachikuyta riki imatan kunan p'unchaw ruwankichis imamanmi rinaykichis imatan kunanmanta rik catequista kayninchispi cristiano kayninchispi ruwananchis chayta nispaqa padre Olger Valkuyki ki yachachikuyta astawan mat'iwayku. Gracias panay chaka hinayata itansa animawasun spuni amayakikusoncho akusisqa purikusa wakinkunaqa viernes santo ya quedarakapunchis chaka yakikuspaya purikushanchis asun munayta que resurrecciones qataya astawan kusikuspa animasunchis familianchistapas ñawpaqmi imaymana hatun bendición kuna kanta itanchimanta chaykunataya noqanchispas munayta chaskikuspa purikusunchis chakami que evangelio que domingo nisqata munayta yachachiwanchis taytanchis hatun palabra enseñanza no canchispaq chaytaya yuyarispa taytasun hatun mañakuykan que manchakuymanta rimasarani que manchakuymanta cada vez pisi manchakunchis chaqa siempre pone no canchis familianchis mana animakusunchu entonces que ñawpam no canchispas alegre contento nisqataya Dios pa palabrando yarikuspaqa munayta purikusunchis hinataya mana manchakusunchis ya nisaraniña no canchis hatun munay bendición chaskikunchis llank'ayninchispipas veces menos familianchis munay hatun bendición ka chaykunataya no canchispa nisunchis taytanchis no canchis huancas chaqami ya que Espíritu Santo manta pues rimasaranchis hatun enseñanza kunata no canchis familianchis machayachimu chaytaya no canchis hapispa pa Dios pa palabrantaqa ñawpaq mapulisun wayqipanaykuna. Kusa padre Olger hinaqarik munayta nuqaykutapas niwanki ñawpaqman puriychis ñawpaqman charik turay Valentin puririsunchis nuqanchispis rik qhipapin qillachan kashayku nuqaykupas manan puriyta munashaykuchu chacharik munay rimapaykunawan nuqaykupas kallpancharikamuykuman yastawan qankunaswan kushka puririsunman chayhina kaqtinqa turay Valentin kay ñataq riki ripunanchis patapiña kashanchis imachatawanchu mat'ipayruwaq imachatawanchu riki niruwaq kay programanchis catequistakunas rimaynin chawpinta runa masinchiskuna uyarimasianchis sapan llaqtakunapi paykunamanpas sumaqta riki chiyarisuma. Ari wayqunapanaykuna kunami rimashanchis taytanchis nishan nuqa reposaq nispa chinallataq manan sapallaykichishchu qhipakunkichis ashwanpas Espíritu Santo qankunata acompañasunkichis yachachisunkichis yuyarichisunkichis nispa entonces chayraykun siempre nuqanchis Espíritu Santowanmi kunanqa kashanchis iglesianchis mana nuqanchis manchakunanchischu mana nuqanchis ch'inlla quedananchischu ashwanpas Espíritu Santo chashkinchis kay bautizacionmanta pacha hinallataq confirmación nispi masta nuqanchis mat'ipayunchis kay Espíritu Santo chashkinchis wayqunapanaykuna Espíritu Santo nuqanchispi kashan huk nipiqa payqa Diosqa nuqanchista rimachiwanchis kallpachanchiwanchis hay veces ninshan nuqaqa mana catequista kaspa rimaymanchu hay veces wayqan p'inqakunkuman siempre no p'inqakunchis nuqapas hinapuni karana microta mana hap'iyta munaqchu kana entonces chaynapuni kasunchis primer chambeq pero mañaykunancia taytanchis Señor Santo Espírituta ya nuqanchis anchita wakinkunaqa siempre mañaykushanchis ajata Dios mañakusunchis ninchis pero mana ninchichu Espíritu Santo manespa Espíritu Santo mantaqa siempre mañaykunaspuni kami oración pas Espíritu Santo man munaycha jojo devocionariokunapi ña kanqaña entonces anchina mañakuychakunata yachanas Espíritu Santo man wayqunapanaykuna antes de hablar rimas imaykunapicha catequista ruwashanchis o encuentrokunapi kashanchis entonces payta mañaykunanchis Espíritu Santota paymi umanchisman chuyarimasunchis yacharichimasunchis yuyarichiwasunchis entonces importante Espíritu Santo man nuqanchis mañaykunan sapapunchis sapakutin imatapas ruwaspanchis wayqunapanaykuna entonces chayna kaqtinqa Espíritu Santo kunanpas llapanta acaso Bibliatapas wayqunapanaykuna taytan Señor escribiros saqiwaranchis mana rik ashwanpas Espíritu Santo kaytaqa inspirarin runakuna escribinanpaq umankuman churarin Dios pone churarin hinas escribichin yuyarichiwanchis hasta kunankamapas tradición sagrada tradición chaykunapas imapas Espíritu Santo munayninpuni ruwakushan
sapan kay mundundenpipas imi mana documento kunapas ruwarikun o hasta nuqanchik kay cursokuna formasqanchis kay radiokunaq ukuntapas Espíritu Santo puna yuyarichawan suwaykunapanaykunata mana nuqallansmanta rimarusunmanchu mana nuqanchis siminchistaqa mañashallanthismi nuqanchisqa Espíritu Santo Diosninchismi rimashan nuqanchispaq rimas kay siminchismanta entonces suwaykunapanaykunata anchitan entendenanchis hinaspa ininanchis porque manan nuqallanchis rimanchis hay veces nuqallanchis rimasumchiqa mana nuqanchischu convertirse runakunata mana nuqanchis runakunata aysamunchis sino Dios punia Espíritu Santo punia kallpanchamushan runa masinchikkunapas yanqa nuqanchis suma ay kan catequista kan allin catequista llaqtantintan convertiruni llaqtakunan kutiriyamush iglesiakunaman nispapas nisuma o sino runakunan hamisha encuentrokunaman manan qanchu ayqi manan nuqanchischu ashwanpas Espíritu Santo Dios punin llankarishan nuqanchis kanchis instrumentolla entonces chaylan yapayuyman pero Espíritu Santoman siempre mañaykusunpun sapakutin waykunapanaykunata chay Pentecostes picha masta entendemusunchis Espíritu Santomanta imakunas ruwaynin kashan imakunatas frutukunata qawashanchis Espíritu Santo anchikunatapas panay entonces despedida waykunapanaykunata qankunapaq Diosninchispaq munakuyninpi kusqallapuni purisasunchis kallpanllakusunchis iglesianchespi juniollapuni purisunchis llapallanchis Renakaqtinqa kunanqa mink'arikusunchis panay kay cursunskunapas aparikushanqan kallkapipas chaymantapas huk lugarkunapi panay amahina chayta mink'arikusunman Kusi Saturay Valentín hinallataq yaya Olger añanchakuykichis qankunasta antemano kay sumaq programanchis catequistakunas rimayninman purimunkichis y kusikuni kunanqa riki qayna hora domingoqa kasiyaranchis michiqninchis Monseñor Richard Daniel paywan kusqa lluqsirimuranchis kunan domingoqa lluqsiramunchis Padre Olger Choquecondo paywan ñataq riki paywan kushka riki sumaqta ki programanchista aparimuranchis ari añanchakuyki Padre chaymanta Turay Valentín paypas riki sapa domingo hina lluqsirimuyku nuqapas napaykuyta munani llapallan catequistanchikkunata maytachá sutimanta sutiriki nuqapas napayrakamikichisman ichaqa mana atiramusaqkuchu llukullan riki urapas llallimashanku chayqa napaykamikichis llapallaykichista maypiña chaypiña uyarimaykis tukuy sunquykumanta napaykamuykiku uyarillasunchis y kay Facebook chawpinkunata riki uyarimushankis qatimushankis chaypas qankunapas sumaqta napaykuyniku kachun y compartirisunchis astawan ki programanchis kay Dios manta rimaykuna chiyarichun maykunamaraq no qaynalla rimusharani carrukunapipas chaymanta kasqa llaqtakunaman chiyayku chaypas chaykunata uyarikushanku pero allimi chayqa uyarisqanchis porque chaywanmi nuqanchis astawan yacharisunchis mana hinaqa maymantaya nuqanchis yachallasunmanta y chaymantaqa imapas hamunqa chayqa yasta llapanchis huñupullasuntaqman chaytachu munasunman aswanpas cristiano masintinqa católico masintinqa nuqanchis pura kallpancharikunakunanchis chay hina kaqtinqa ari mink'akuykuna kashan ari kunan p'unchaw kayshaykuri curso catequisiswan ya que escuelanchis kikin escuela catequesis rural anki San Jerónimopi riki aparikushan curso de catequesis catequistanchikunawan qayninchik p'unchawmanta paykuna puririyamunku tutallamanta imaymunayta riki kay decanatura qispikanchik hinallataq kay decanatura sagrario chaymanta San Antonio paykunapas puririmunku riki wakinkuna atirimuqkunapas antamantapas puriramusqakuraq wakinqa ari chaynaya Diosta munakunchis chayqa puririmunchis maykunamantapas mana kanchu riki mana ninchischu riki qillarkunin mana atirimanchu nispapas aswanpas tiempuchanchis churaykunchis y napaykuyninchis kachun catequistanchiskuna decanatura de Quispi kanchis kunan munayta paykunapas cursupi kayamshanku ashlatawan paykunawanpas riki astawan rimarimushasaqku imaykunakunata yachikuykunamanta chay hina kaqtinqa ari kay 30 de mayo kashan perdón 31 de mayo, sábado poncha 31 de mayo kashan chaymanta riki domingo poncha o 1 de junio chayta aparikushanqa curso de catequesis maypi ninkichischa haqay decanatura de Calca parroquia de Taraypi riki aparikushasunchis riki kay cursunchista maymunayta puririmunkisia llapallan kay decanatura de Calca riki kasiyankichis a ver parroquiakuna Calca, Coya, Lamay, Taray, P'isaq, San Salvador qankunasiya puririmoychis kay curso de formación wakinqa riki cercapipash kashanki urban uraypash kashanki utaqski qusqu quraw kashankichis chayqa qankunas puririchis chayman chayllaman tarayllamanqa riki atirusunmanmi puriyta riki sábado p'unchawta 8 de la mañanamanta qallarishanqa y domingo p'unchawtaq pisqaris tardinta riki tukuyakapishanqa chaykunaman puririsunchis turaykuna ñañaykuna maymunaymi Dios mashkhakuyqa Dios pasimenta yachayispaqa nuqanchispis familianchiskunapi ayllunchikunapi astawan wiñarisunman chay hina kaqtinqa ari
chaymanta riki pronto kasillasunta viajarchilasunta Huancavelica lirkaychaykunama wakin dioseskunamanpish chiyarchilasunta qankunaspapas sumaq napaykuykachu mink'arikuykachu huñuykuychis waharinakuychis yacharimusunchis nispa ama chayllapichu qhipakuchu chayta nispa ari tukyapunanchis programas tukyapunanpaq riki mañakusunchis Padre Olger bendicionta churaywayku kay programanchis tukyapunanchispaq Padre y chaymantataq quizás últimos saludos llapallan catequistakunapaq llapallan iñiq masinchikkunapaq kay programanchis catequistakunaq rimaynin chawpinta paykuna kallpancharikunankupak. Muchas gracias, Panay. Chekajmi que monita ya no canchispas, que Dios pa palabranta rimapay sikichis, monita no canchispas son con su juma, chura y kunanchispa, monita puri kunanchispa, hanchata no capas, na paikuni, ya pan catequista kuna la maimanta, ojalá, cancunapas, monita puri wasiaxis, San Salvador, niscamanta, acomayo, acopia, niscamanta, cancunapas, hermanos, fuerza calpa cachu, y monita ya, Dios manta rimeja, muneimi, Dios manta rueca, muneimi, ñau Mayaya pan, Dios y me mana vocación chasquis mandaca con anchis gratis la fuerza ya cancuna papas. A tu bendición todos cancuna papas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Kutimunay kama tupakunanchis kama.